kuri uno mwanya rero kaduhamagare umwarimu ku ruhande rw'Abisilamu, reka duhamagare Samson kugira ngo aze tumuha iminota 15. Murakoze. Barakatuh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abandi batararonka ingabire ko Abisilamu turavuga tuti amahoro y'Imana bane namwe. Tutiwe turaja kure, eka turangirize ku murongo, duhere ku murongo arangirije ko avuga yuko Qur'ani yemanga yuko Imana yapfuye, hama tuje ku kibazo nyezina. Qur'ani 5 heri 116 ushiki 117. Ikibazo gihari ni kibazo c'abarimu bahagarara ngaha bafise ubumenyi buke cyane. Ikibazo gihari Yesu ariko Qur'ani rikivuga ibibazo azobazwa n'Imana ku munsi w'umuhero. Umunsi muhero nturashika, uno munsi nturabaho, mugabo ariko yishura ibibazo bijeye no ku munsi w'umuhero, aho abantu bose bazoba baragize iki, barapfuye nabo barazutse. Acaza uno munsi ngaha ngo Yesu ngo aremanga ko yapfuye. Turemera tukemanga yuko Yesu azopfa ariko narapfa. Ikigwa gihari tukeneye kumenya nimba koko yarapfuye, urupfu rwiwe rwaturutse kuki. Cyo tugenda mu nyandiko fanya hiyo inasema bismillahirrahmanirrahim. Naam. Nigihe alazovuga ati naam, ewe Isa mwene Mariyamu, naam, mbega ni wewe wabwiye abantu uti naam, ni mutugire ibigirwamana, naam, twe n'umuvyeyi wanje, naam, mu kibanza cha Allah, naam. Isa arishura ati naam, ubwenda n'ubwawe, naam, mu vy'ukuri, naam, ntavyo nigeze mvuga, naam, ibitambereye. Tuza Imana izobaza Yesu ati ku munsi muhero ati mbega wewe Yesu mwene Mariya, niwe wabwiye abantu bagusenge nk'Imana aho bayejewe Imana? Abakristo ngamuremera ko Yesu ari Imana, mwemera ko Yesu ari Imana? Waboye bajya nabo bemera ko Yesu ari iki, ari Imana. Niyo Yesu azobihakana abwira tuti navyo nigeze mbabwira, narinda wewe urazi ukuri, inikiri mu mutima wanje urakizi, ariko jewe sinzi kiri mu mutima wawe. Teremuka chini hapo. Naendelea. Naam. Nta na kimwe nababwiye. Naam. Kiretse icyo wantegetse. Naam. Nimusenge Allah. Ati nta na kimwe nigeze mbabwira turetse icyo wantegetse, nimusenge Allah. Chumini rwaho yene. Nimusenge Allah umuremyi wanje. Naam. Kandi ni nawe muremyi wanyu. Naam. Harabandanya. Naam. Nari cyabona kuri bo. Nari akahise. Nari cyabona kuri bo. Ni kubera yuko azoba ari ku munsi muhero, bavuga nite ku munsi muhero. Nari cyabona kuri bo. Fanya haraka. Nari cyabona kuri bo. Naam. Aho nari kumwe nabo. Naam. Hanyuma. Naam. Umwirije ikiringo canje. Umwirije ikiringo canje. Tuza niyo dukeneye. Nimba kweli Yesu yarapfuye, ikiringo cha Yesu cyo kugira apfe niwe murongo umwarimu yahagaze ngaha avuga ati 2022 gusubira mu byagezwe. 2022 igitabo cyo gusubira mu byagezwe. Dusabe abarimu bari hajya bankurikirane neza, munkurikirane neza, fanya haraka. Yandikira giriti. Naam. Umuntu uri yakora icyaha gikwiriye kumwicisha. Muntunge aha turiko dusoma mu bitabo by'amategeko, utaza ngaha ukurupuka utuyisoni. Ni igitabo cy'amategeko aho Imana yashinze amategeko. Umuntu yakora icyaha gikwiye kumwicisha, bakamwica mukamumanika ku giti, bakamumanika ku giti. Ikibazo cya mbere ni ibihe byaha Imana yavuze yuko umuntu abikora, hama maze kubikora abashingwa manza b'Abayahudi bicare. Mu gihe cya Yesu abashingwa manza b'Abayahudi bari bagizwe n'abantu 71, ariyo nama nkuru y'Abayahudi yitwa Sanhedrine. Kugira ngo umuntu yitwa ngo abambwe, nuko Sanhedrine yabanza kwicara ikaraba neza, mbega uyu muntu yakoze icyaha gikwiye cyuko bomwica, mbega niyo yakoze icyaha gikwiye ko bomwica, uyu muntu baza kumwica bamubambye, baza kumwica mu zihe nzira. Iyi niho igitabo cy'amategeko kivuga giti umuntu niyakora icyaha gikwiye kumwicisha, bakamwica mukamumanika ku giti, bakamwica bakamanika ku giti. Tuza musomaji, ni ikihe cyaha nicyo dukeneye
Yesu yakoze hama dukurikije amategeko Imana yatanze kijya cyatwaza gusanga cyari gikwiye yuko Yesu yokwicwa bandwe kabisa. Umuntu niyakora icyaha gikwiye kumwicisha nicyo cyadukeneye. Ni ikihe cyaha Yesu yakoze twisunze amategeko ajyanye n'inyigisho za Bibiliya hama turaba ayo mategeko nitwaraba ayo mategeko rero cye dusuzuma turabe ku byandiko by'Imana iri tegeko rirarekura yuko Yesu yategerezwa kwica abanje kubambwa hama cye turaba mbega Yesu kugira ngo abambwe yabambwe nande iryo tegeko ryatanzwe nande kabisa. turi ku bibazo by'amategeko avuye ngaha cyasoma Yohana 11:5 ngo Kayafa yari umuherezi mukuru ngo ibyo yavuze yuko Yesu azopfira abantu ngo yaravugishijwe Yeremiya 3:11. Inyandiko iragira iti naam tunasoma ya Kiswahili ya Kirundi sigo imendo isisha fanya haraka sawa kabisa. Yeremiya 3:11 gira nayo gadukoresha umwanya 3:11 tugende gutanga inyandiko zibiri nakoze mwalimu naho twara abantu b'amategeko biza amategeko bararaba mbegu Yesu yakoze irihe cyaha kijanye n'amategeko y'Imana ituma Yesu bamwice bakamumanika niryo tegeko dukeneye utaga Yesu arapfuye ngo harewe yarapfuye ishege irihe ryo kumwica. Inyandiko igira iti kuko umuhanuzi n'umuherezi bombi bahumanye bose barahumanye Kayafa nabo bari kumwe Bibiliya ko bahumanye kubera bavuze ibitari byo dukeneye itegeko nirihe tegeko Imana yavuze Yesu yakoze hama turabe ko iryo tegeko Yesu yarikoze tugiye kwa Yesu yarikoze tubone ko Yesu bamwishe 22 umurongo wa mbere Luka 22 umurongo wa mbere ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Mwumvirize kino gitangaza. Inyandiko iragira iti naam iminsi mikuru y'imitsima itambiwe yitwa Pasika iminsi mikuru iri itambiwe yitwa Pasika igeze yagirishike naam abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe barondera uburyo bwo kumwica tuza abaherezi bakuru bari bajejuke mu gihe cya Yesu mbega abo yagenge b'ivyanditswe nabo bari bande bakoze iyo nama fanya haraka inaendelea naam Satani yinjira muri Yuda ariwe Isikariota acagenda kubaherezi bagira inama yo gutanga nde Yesu yinjiye muri Yuda ni Shetani iyaza kuba Yesu yatumwe n'Imana kugira yitange hari kuza mpemu yera akinjira muri Yuda bagaca bagenda kubaherezi Yesu agatangwa n'abaherezi biturutse kuri mpemu yera ninde yinjiye muri Yuda ni Satani aragiye kubaherezi abaherezi binjiye mu dayimoni baratanze Yesu arapfuye kubw'ingufu zande za Shetani. Yesu apfuye kubw'ingufu za Satani uku gucunguza kw'abantu kuza kuva ku Mana kuva kurinde kwa Satani. Nirihe tegeko ryabaye gisunze ibyagezwe by'amategeko tubone ikosa nirihe kosa yakoze Yesu kugira ngo iryo kosa ari Imana yarivuze hama Yesu bamwice biciye kuri rya kosa cye turaba mbega umuntu yakoze ikosa agapfa azize icyaha Imana yasizeho gikwiye guhanwa no kubambwa uyu muntu yacunguye abantu byagenze gute 26 Matayo 26 Matayo. Inyandiko iragira iti muri Bibiliya yera naam ariko ivyo byose naam bibaye kugira ngo ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana bishike naam bona abigishwa bose naam baramuta barahunga abigishwa ba Yesu bose
Ibyaraye inasema naam, kusulubiwa haijulikani wapi naam, na lini naam hukumu ya kusulubiwa ilianza. Biblia isobanura, Biblia isobanura ikivuga iti ukubambwa ntibinazwi ni ryari ni hehe no kubambwa kwatanguriwe ivyo ntibizwi, lakini naam ilitumiwa kuwa naam ilitumiwa kuwa naam utekelezaji wa hukumu ya kifo naam muda mrefu kabla ya ufalme. Ati byagiye bakoreshwa n'itegeko ryo kwicwa imbere yuko ubwami bubaho bwa Roma. Inaendelea. Naam. Warumi walitumia njia hii zaidi kwa hukumu watu waliopatikana na uasi dhidi ya serikali. Tuza ukubambwa kwakoreshwa n'abaromani ku bantu bagararije leta y'abaroma y'abaromani. Ugahagarara ngaho tubwira ati Yesu yaragararije leta y'abaromani, hama abaromani baramunyonga baramubamba. Aho tuzakuvuga tuti reka turabe inyandiko vyo bari byo ko Yesu bamubambye ko yagararije abaromani. Ariko nimba yatuye ku itegeko ry'Imana, turagusabye utuzanire mu mategeko y'ibyagezwe nirihe kosa Yesu yakoze kugira ngo iryo kosa rigaragare yuko rishobora kumwica kandi bamwice bagize iki, bamubambye ku musaraba. Mana hari abantu bamarindwe ku musaraba atarapfa, gupfa n'ikindi kuzuka n'ikindi. Twe turi kwikosa gusa Yesu yakoze ryatumye ribonekeza urupfu rwa Yesu. Twisunze ibyandiko byeranda byo mu majambo y'Imana dusuzume hamace twinjira muri nama nkuru y'abaherezi b'Abayahudi. Mbega umuntu kugira abambwe yabambwa inama yicaye kangahe, yamwagiriza amakosa ayahe? Twisunze amakosa y'ijambo ry'Imana. Yesu ntaza gupfa kuko amakosa y'abaromani. Nimba uvuga ati Yesu yagarije leta y'abaromani nico cyabamwagiriza hama baramubamba, hama tugende naco. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandi bavyumvise, reka duhagurutse duhereze mwenyekiti ngaha ku ruhande rw'Abakristo, nawe yakire umwarimu wiwe twumve ngaho uko biza kugenda. Duikaze ku ruhande rw'Abakristo iminota 15, ariko twongera dusaba ku mpande zose abigisha tureke gutaratara hirya no hino, tube mu cigwa cuno munsi kirazwi, dutanga inyishu bivanye n'ingene cyangwa twigishe. Hama iyi mikrofone murashobora guhindura kuko niyo abigisha ariko arakoresha, peut-être amapire yaheze. Murakoze. Tuce tuwakaze umwigisha ku ruhande rw'Abakristo iminota 15. Bwana Moses mumukomera amashari ko araza kugira ngo Imana ubwayo yajemanze na Yesu nyene ubwiwe arabitera igikumu arajemanga. Mugabo ikigoda gize n'ikihe yavuga ati twebwe abayisilamu turizera yuko Yesu ngo amajambo yavuze n'amajambo azobatumbere ku munsi w'imperuka, ariko arabazwa ibyo yabwiwe n'iki n'Imana. Mugabo uyo murongo sinogeze ntusubiyemo ndamukosora 5:16 niwe yahereye nawe 5:16 ndiyo tumwigisha dukuri kugira ngo anyurwe. Yego uri kuradana imikino ngaha kweli shaka ukini 5:16 ndiyo mwumvise uyo murongo ingene uvuga 5:16 haravuga nakumbukeni Mwenyezi igihe Imana yaravuze nyarutsa Isa umbirize ngo nigihe Imana yavuga apana izovuga oya yaratutse na kahise. Isa bin Maryam, yewe Yesu mwene Maria, wewe uliwaambia watu ati mbega wewe wabwiye abantu apana uzobwira abantu oya wabwiye abantu na kahise muri kazoza. Nifanyieni mimi na mama yangu kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Uyu murongo urimo nipata nicyo kigwa tukirindire ku munsi wa ejo turabarindiriye. Uyu murongo ahantu sindavuga tuzokuramo ikode, iyo kode tuzokuramo ejo.
yuko aya majambo ariko aravugwa ariko aravuga yuko agereranya yuko arakagizene namba byumvikana hanyuma cyavuga ngo barizera yuko ngo Yesu azoda kugirane azoda gupfa mugabo nta murongo yatanze niba garuka ngaho murongo ujya kurutanga cyangwa banda guha umurongo ko Yesu yagizene yapfuye bandikani mu Baroma 9:6 mu Baroma 9:6 ndiyo mu Baroma 9:6 yarutamwa nanje mu Baroma 9:6 byanditse biravuga ndiyo Baroma 9:6 havuga ngo iki ariko kugira ngo ijambo ry'Imana 9:6 Baroma amaze kuzuka mu bapfuye atagipfa ntagishobora gupfa kandi urupfu rutakimuganza ntirukimuganza haleluya amen Yesu aramaze gupfa shira muri Yakobo 17 sikuambia lolote umviriza rero sinigeze ndababwira ikintu na kimwe apana sinzobabwira ikintu na kimwe oya kiretse yale niliyoamrisha ya kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu na Mola wenu na kali kuna shahidi juu yao cyabona kuribo nilipokuwa nao nilikumwe nabo na uliponifisha wewe ana umaze kumfisha wewe ukawa mchungaji juu yao wewe watie usigara urumungere kubw'ibyo Yesu ariko aravuga yuko yishwe nande abayise bakavuga yuko ngo ataza kugirane gupfa ibyo mubikura hehe inalilahi basabye umurongo iyi ni Korani unamusi wabigisha Korani kuko bamwisha bicuritse barayicuruka bandikani turare muri 3:55 hanyuma cyenda ndamuringaniza neza ku mirongo yacemo muri Bibiliya yarutse mwananje 3:55 Korani 3:55 kandi subira ibyibwe icyo ndiko ndabona abayisilamu bose bari ngaha nta n'umwe yizera Korani turahinyura bose n'abapagani abapagani kuko mutizana amajambo ya Allah niyo muriko murapiga n'ibyo makafiri wote hao mimi Allah nitakufisha nzogupfisha na nitakuyayua kwangu hanyuma cyenda kuzana iwanje abone bamukoresha turiya kubw'ibyo aravuga ati wewe Yesu nzogupfisha hanyuma ndakugupfisha icyenda kuzana iwanje kubw'ibyo Yesu aduge mu ijuru yabanje gupfa hanyuma Imana ikimudugana hariya mu ijuru abisilamu baratwikaga bati oya Imana yaduganye Yesu adapfuye ngo adogaruka gupfa nkunze kuduha icyanditswe amajambo aboneka muri Korani nuko dukuri Allah ari we yishe Yesu hanyuma mujyana mu ijuru amaboko hejuru abizera ko Yesu ari hejuru amaboko hejuru abisilamu bizera ko Yesu ari mu ijuru amaboko hejuru asigaye babiri abizera yuko Yesu hanyuma yakarije cyangwa ko tuguma mu kigwa kugira ngo abantu bagirene batahure icyatuzanye uno munsi yavuze ati ibibambewe yavuze ati yagiye muri 22 ku murongo wa 3 somera uwo murongo Luka 22:3 Luka 22 ku murongo wa mbere cyo kubera umwanya ku murongo wa 3 vende umurongo wa 3 ariko navuze ngaho Satani yinjira muri Yuda ngo Satani yinjira muri Yuda ari Iskariyota kugira ngo Satani yinjire muri Yuda ategeze kubahereza bakuru hanyuma igikorwa cyo kwiceza kugirene kigaje atavuga yuko ngo urupfu rwa Yesu rwavuye kuri Satani mugabo kone kugira yuko ata muntu n'umwe ashobora gupfa ateka biteko cyande bisigura yuko ari we yinjiye muri Yuda bisigura yuko kumva Yesu ninde Satani Yesu mwenyewe Yuda yinjiye muri Satani yinjiye
abanyabyaha akarorero abaroma 5:12 abaroma 5:12 mwana abaroma 5:12 ndio abaroma 5:12 Ikigo cyamaze kurangira abayisilamu ngaha bahewe kabisa none rero ko bimeze bityo icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe kuko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe wowe ni Adamu nuko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha iki abantu bose bakoze iki byabaye ngombwa rero ko Yesu atagira icyaha atagira akanenge ariwe yategerezwa kuza gucungura abanyabyaha aribo banyabyaha bagizene bacunguye aramubabaza ntabwo ari Satani ni Imana ubwayo yashinye kugirane kujanjagura Yesu ahazotanga kugeza ahazotanga ubugingo ari amaraso yiwe ati kuko ikimazi cyo gukuraho ibyaha by'abantu kubw'ikimazi cyo gukuraho ibyaha by'abantu kandi na Korani yavuze ngo ibaza ikibazo kandi nta cyo mwishuye ati mbega ngaha mufi y'ijuru hari irindi shikanwa na rimwe cyangwa ikindi kimazi na kimwe cyangwa indi marazi oya cyangwa ikindi kimazi cyo gukuraho ibyaha by'abantu mbega hari ayandi maraso ngaha ku isi mworoma atagira akanenge y'uwundi muntu keretse amaraso ya mwene Mariya amaraso Yesu wenyine gusa niyo ashoboye gukuraho ibyaha by'abantu bari ngaha mu isi kandi mbize abayisilamu mutizeye ko Yesu yatanze ubugingo bwiwe kugira ngo muronke ubugingo budashira Gehinomu irabarindiriye Yesu avuga ngo iki Yohana 6:53 Yohana 6:53 mwananje Yohana 6:53 aravuga agasubira ndio ikigo cyamaze kurangira uza gutanga umurongo ni hehe Imana ibwo yubatiriye yishe Yesu ko Kurana ariko yavutse Yesu arababwira nukuri ndababwire nimutajya umubiri w'umwana w'umuntu munywe n'amaraso y'umwana w'umuntu munywe n'amaraso yiwe nta bugingo bayisilamu nta bugingo mwogira muri mwebwe nta bugingo muzokwigera mugira muri mwebwe mutije kose yapfuye kazuka kugira ngo urupfu rwiwe rushobore kubakiza ibyaha byanyu kubera iki mwese muri abanyabyaha ni ngombwa ko mwizera Yesu ko yapfuye ku musaraba kandi ko yishwe n'Imana kugira ngo dushobore gucungurwa Korani iremeza ko abanyabyaha iyo rero ndikundaga mwananje niba bikenera turabibaha 40:19 Korani mugomba muhasoma ko abanyabyaha na Muhammad nimwagomba murahasoma mugana uko bimeze kubw'icyo rero amajambo yose Yesu yavuga yategekwa nande n'Imana cyo gituma Yesu yemanze n'Imana yaje kubisingira iki intahe akarero kandi muri Yohana 12:47 mwananje avuga ngo 12:47 ndio aravuga agasubira kubandika ine n'indwi ariko nihagira uwumva amajambo yanjye jewe Yesu ntayazigame si jewe ndamucira ku iteka kuko ntazanywe no gucira assalamu alaikum Abakristo tudategereje kugira ngo ducungure umwanya tugeze mu mwanya w'ibibazo n'inyishu tubaza iminota 3 ikibazo bishura iminota 7 hama uwabagije atazagaruke ku minota 5 hama rero uwabagije nawe acaza ku minota 5 kugira ngo yemeze neza ko ikibazo yabagije arico bishuye dusabe ku mpande zose ku ruhande rw'Abakristo no ku ruhande rw'Abayisilamu ikibazo ubagijwe aba arico wishura murakoze reka rero ku ruhande rw'Abakristo